आकाशवाणी इम्फाल खेत्रिमयुम चित्रभानु न पाउ पाजरी अहानबद मरु ओइब पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हौजिक नेहाकी ममांग द इम्फाल गी लुवांग संगम द लेबा लुवांग पुपा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द पांगथोकपा मियांग मीटिंग द वांगांग न पगिदमक थुंख्रे तांकक अनि थोंगना वोट थादना गदरिबा मणिपुर विधानसभा मिखल गी अहानब तांकक की वोट थादना गदबा निमित तरुनी की तंगाशी लकपग लोनना वोट खोंबगी थबक सु खम थेंगना कले प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी लिंकटपगी वारेप असना लेबा असिगी मही तंफम संगसिंगदा सेट फंगदबगी खुदोंग चादब अदु कोहन बंगम लगनी अमसुंग DCGI ना चही तरह थोइदिकी ना तरह निफान फाविंग लेब अंगांगसिंग कोविड-19 की वैक्सीन कोर्बेवैक्स इमरजेंसी की ओइना सिनबगी अयाब पीखरे लेबास द ओमिक्रॉन वेरिएंट लाकपदगी कोविड-19 की अनोबा केस हेंगलकलिबसी येंगलगा अखोय पुमनमगना चेक्सिमिनसी चेही 15 दगी ना 19 फाउगी मनुंगदैब अंगांगसिंग यावना वैक्सीन कापा यारबा मियोइसिंगना अथवा मतमदा वैक्सीन की डोसुना कापथोकपियु अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबियु लाइसेट अस्ति गांथोंनबा फेस मास्क उपियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमि सेंगना ताथोकपियु खुदसा सेंगना हमदोकपियु COVID-19 amadi lenaba e pausing damak national helpline number singna 011239788046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number na 0385241166 amasung 1800345381 ta phone tobiyu hauzik mapung leiba pau प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हौजिंग हैकी ममांग द इम्फा गे लुवांग समुंद लेबा लुवांग पोकपा मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द पांगथोकपा मियांग मीटिंग द वांगांग नबक दमक थुंख्रे मांग हेग योरपगा होली पला अमन महापुतराम ओखी प्रधानमंत्री बुतराम ओननबा बीटी कैंडिडेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट गी लुवांग समम फावबगी लंबी परिंग द मियामना लेप नंगाई नखी प्रधानमंत्री की खोंगसित असिगी दम अकन बसेक्सुल थोरंग सु लखटली मरस द तांकक अनि थोंग वोट थादा नगदरिबा मणिपुर विधानसभा मिखलगी अहानबा तांकक की वोट थादा नगदबा निमितरु निकिता नाशिलकपगलोलना वोट खोंबगी थबकसु खम थेंगना कल्ले केंद्र की मंत्री सिंह अमदी राजनीति दल के लुचिंग सिंह अमसुंग स्टार कैंपेन केना राज्य अस्तित लातुना मिखल की वोट खोमलरी थासिगी कुंगनि पांडा वोट थादा नगदरिबा अहानबा तांका के मिखल की दमक इलेक्शन ऑफिशियल सिंगना निंथिने सेम सारे तांका अस्ते राज्य असिगी विधानसभा केंद्र कुंट्रानि पांडा वोट थादा नगनी मणिपुर अंगरांग नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियो हुमुद्रा हुंदै थेंगनकी अदुगा पॉजिटिव ओइबा मियो एमा सिखी कोविड के अनाबा मियो मरफुगनि तोयना नाबा फकिबगलोना हौजिक राज्य असिदा कोविड-19 दगी नाबा फगलकपगी चांगचादा मरफुद्रा तरे दशमिक मापन यौरे हौजिक एक्टिव केस 4.9 लेरी मणिपुर हौजिक फावदा कोविड वैक्सीन डोज 1,63,500 काफ्रे मसिंग मनुंगदा अहानबा डोसा 1,35,000 सुबना मरफुद्रा मंगा अमशुंग अनिशिबा डोजना 1,13,19 चहुम मरफुमरीनी प्रिकॉशन डोजना 53,900 काफ्रे उत्तर प्रदेश विधानसभा मिखल के मरीशुब तांक के वोट हेंग थादा नब सेम सारे तांक अस्दा जिला मापन की विधानसभा केंद्र यांकै मापन दा वोट थादा नगनी हयेंग वोट थादा नगदरिबा जिला मापन अदुदी पिलीभीत लखीमपुर सीतापुर हरदोई उनाव लखनऊ रायबरेली बंदा अमसुंग फतेहपुरनी तांकक असिदा मपुन मिरक 4.9 लंबा तौनरी लंबा थेंगनबदा यावरिबा मरुएबा राजनीति दलसिंग मनुंगदा बीजेपी समाजवादी पार्टी अपना दल बहुजन समाज पार्टी आजाद समाज पार्टी AIMIM अमसुंग कांग्रेसनी ममांगी मिखलदा लखनऊदगी पुन सेट मापन मनुंगदा बीजेपी ने 9 अदुगा समाजवादी पार्टी ना अमा फंखिबनी असम की मजुली विधानसभा केंद्र की मरकी मिखलदा पुन मिरप अहुम लंबा तौनरगनी विधानसभा केंद्र असिगी मिखल की वोट मथंग थागी तेरेता थादनगनी सर्वनंद सोनोवाल MLA की फम थादोक्तुना राज्यसभा के सदस्य ओइना खनखिबदगी मजुली विधानसभा केंद्र से हांगदुना लापनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी लिंकटपगी वारेप असिना लेबासिगी मही तंपम संगसिंगदा सेट फंगदबगी खुदोंग चादब अदु कोहनबा ngamlagani लिसिंग अनि कुनिथोय कुलहुमदोगी केंद्र की बजेट की कानबसिंगी मतंगदा पांगथोकपा वेबिनार अमदा वांगांगबदा श्री मोदीना स्टेक होल्डर खुदिमक्ता डिजिटल यूनिवर्सिटी चिंग हेग यारबा मखै अथुबा मतंगी मनुंगदा थब होननबा हाइखे
Sri Modi hai malengi COVID lechat manung asida digital connectivity na mahi masing tambagi lamda manglumda changsan bangam hale mang hai e-media one class one channel digital lab amasung digital university gumba mahi masing tambagi infrastructure sing asina mahi rushing de chawna kanaba fangalagani Mahiru na mamalo na mahi masing tamba phangba asina makhoigi pukning wakhal de hena chokot papura I haina fongdol uduna Sri Modi na medical amadi technical education na chingbadasu rajya kayagi masa gi lon da tambiba hokre haina su fongdokhi Pradhan Mantri hai listing ani kunitoi kulumdogi kendra gi budget asina national education policy NEP thabakta ontopadasu jawnu mateng oidagani Sri Modi hai budget asida mahi masing tambaga mari lenaba lammanga universalization of quality education skill development urban planning amasung design internalization and animation visual effect gaming comic akhanaba biyang thamle Drug Controller General of India DCGI na chehi tarani thoidikina tarani pan fawb gunung leba angang sangda COVID-19 gi vaccine Covax emergency ki oina sinabagi ayaba pikre vaccine si Hyderabad ta leba pharmaceutical company Valocical A Limited na sabani hana di vaccine si mamang chehi ki December thada ahal oiraba myo singda da emergency ki oina sinabagi ayaba pikhivani Covax vaccine si dose ani thona numit ko ni pani kanaraga kapadabani AR News ka wari sanabada Niti Ayogi Haxel gi member Dr. VK Paul Nahai Covax assassin naba yabagi ayaba piki bagalolena leba shida hoji angang sing da kam nabig dama COVID-19 gi vaccine makal ani leire COVID-19 gi vaccine Covaxin chehi tara manga digina tara ni fan fawi mung leba angang sing da kam nabig dama ayaba du hana na pikrabani Azadi ka Amrit Mahotsav ki saruk amoina Bharat Sarkar na leba asigi tungan mapam humbudra mga dangasidagi hogduna chayol ama chupna Vigyan Sarvati Puzeti ki thoram pangthokani masida leba asigi Vigyan amasung technology ki lamda haitoi singthoi basing adu utkani thoram masile amasung Srinagar dagi horaga Port Blair amasung Karati ki ithat fawba Ahmedabad amasung Damandagi Itanagar Kohima amasung Ajol Farga pangthokani hogdopagi thoram ngasi New Delhi gi Vigyan Bhavan da pangthokani palan thoram asig manungda leba asigi Vigyan amasung technology gi sakti ngaksel sports haksel laushingu astronomy amadi atilam kya matang da su utkani thoram asigi matang da principal scientist advisor Dr. K. Vijay Raghuvansan hai thoram asi mapung oiba themgi mari makhada kanglu kaya thokna khaidokduna pangthokani mang hai thoram asida vigyani humbudra manga na yumpham oiba film humbudra manga amasung saknaraba vigyani singna piba lecture humbudra manga utkani thoram asi tha sigi konipan National Science Day nimita lushingani Leba sida hoji fawada COVID ki vaccine dose ko ti cham humbudra manga lag marfugu humdogi mathakta kapkhre haksel mantraloin hai ngarang khakta da vaccine dose lag kuntra manga makhai hena kapkhi leba sida hoji COVID-19 na naba farapaki chang chada marfudra nipan dasmik ahum nipan yore hauki bapung kumri da COVID ki anaba myo lising kuntra mari hena naba phakibgalone na apun ba naba phakiba migi masing koti mari lag kunma thoi lising yankhai nipan chonga tara shure Hariba matamasig manungda COVID ki anoba case lising tarahumdo hena thengneki hausileba sta COVID ki active case lag ama lising marfuma to sumna humbudra manga leiri haukiba pungkumri da COVID positive oiba miyo cheni kuntra manga siki marasi da hoji fawada leba sidagi COVID ki sample koti humbudra manga lagtara ni thogi mathakta test tawkhre haukiba pungkumri da sample lagtara lising marfumari hena test tawkhi Kendra ki Commerce amasung Industries Mantri Piyush Goyal hari mamang chelda sei tawnokiba Bharat amasung UAE gi Comprehensive Economic Partnership Agreement CEPA na leba asida sajaba polam sing amadi servicing gi anoba kaitel lehna bangam lagani Mumbai da pangthokiba pawgi mifam amada Sri Goyal hai yanase aduna Bharat ki naharol sing na nauna tabak pibidasu ngamhalagani CEPA na MSME sing startup longmi karawala amadi lalo etike tabak toriba myoy kya da chawna phanganba kanaba pin ngamlagani haina Sri Goyal na fongdoki Loshi lakpada COVID-19 de gangsong nova vaccine kaptokpa face mask upa futerul amnan leba khusa amadi mai meterutana na thamba haiba achamba thong singasi nangna chapina ba amukhan ni singjari aroiba da maroiba paw amuhana Pradhan Mantri Narendra Modi housing hakim mang de Imphal gi luang sambam de leba luang pokpa multi sports complex ta pangtokpa miyang gi mitin da wangang na bigdamak thungkre Tangkak ani thong na vota da nagadariba Manipuri Bulletin sabah mikal gi ahmed tangkak ki vota da nagadaba nimitaruni ngakta ngasilak pagalore na vote khombi thabuk su khamte na kale
Pradhan Mantri Nahari National Digital University linkatpagi warep asina lebasigi mai tampam sangda set fangdabagi khudong chadaba adu kohan mangamlagani amasung DCGI na chehi tarani thoidigi na tarani fan fawbun leba angang singda COVID-19 gi vaccine Coronavax emergency ki oina sin nabagi ayaba pikre paul rizari